Ka kanhun dekit kan sarkir rengkat berkat True Work Enterprise. Kabaha papo ka maungap multipurpose cooperative society. Menta kasngi ka sipo tarik ukala lengkot arjara posau. Kalawan ban penti pajba baha ka arphonyo tarik ukala lengkot arjara posau. Kan panlong ka kansar kir konsert. Hamadan juga school St. Paul Higher Secondary School mini stadium Marbisu. Habakran syakila patai kubor uba weldi sun ubade uno ektin juga nega kanhun. Ulong baka jing panlong ka nega konsert kan long kum kalat ban panmi pisa. Nakamta ka jing tmu baha jong ka kanhun. Bani Arab ikibriu ki bapang bampong baru iki bahayi hasem. Kaneka kanhun ka sapanlong ka konsert da kapang. Scaling Heights Park. Hakaba on sawan achievementa da kinong roy bapau ka jala bakantup ya ka Jesse Lengdo, Gracie Rupme, Ram Suchang, Dibarayan berkiwe-kiwe. Ka kanhun dekit kan sarkir, kadai ka badang sumisyan. Bar katong jong ka kanhun kalong ban kener kikti jong ka jing Arab, syakilong ying ki baduk, ki bamat jing janjar, nakadaw jong ka jing bampong. Uba weldi ulay turu, bayak ni ka konsert bansa penungsyan, lakarsyan ratba da ka kong amparin Lengdo, ka menteri ka kuat ka kya, ka badairu ka MLA jong ka layum kra konstituensi. Kumta ka kanhun dekit kan sarkir, lembar ka maunga multipurpose cooperative society. Kalau kuat berwaras ngabahaya baru kinong syong ka jela, bakinuan berkersyan lem, nakamta ka nekajing temu baha jong ka kanhun. Iskukuman panpentip sini baru ka kanhun, pangilong kiberembok, pangyo ekadikala panitrelang barka, dakipok kan sakya foundation, kemudian kajing temu kebaha ban aji rap ikilong ying, baduk kibasuk, berkeduk kibamat ekajing denjar. Nakadara jong ka jimpang kampung kanser. Tinggi keluar bani trelang lu, bat penolong ya kini kecing temu ba. Bat sakawe lu kedal kalau ba ngidan kejede kebejan ba, bat iba kitbak pangkan IRG barem bala klatno jong ka relevan. Te kumsi benta ban kersan ya kini kekam, mangi kum ka society nilai mencurlang ban ngesnok tilang. Berkena kenhuan dan wangi penong ya kena ya ka concert for ke concert haka Scaling Heights Park arjara besar kabangi jumlong malau senam habos nang Marbisu. Kalian cuti di support ini beda berkena program te ingin sudah itlang no senyang ingin saya senyang kepala dan kalian cuti di senyang ini. Bisungur ya kasenang Marbisu mau kena kepala ajimbel ini ingin penong kena kekam maka dari nasional kunjulu ya ka yang sardar pada ke imam Marbisu berkawai. Dewan kalian jungi kum ke kenhuan ke society True Work Enterprise kunjulu pada ke senang rekam yang mengap multipurpose cooperative society limited. Ikut semua yang tiba rokipan yang senang jaga jela apa kendang jadi jaga senang berkunjul ke kapsal baru semua bantuan bantuan kerjaan yang ini nak mutakan ikam antara kecik tunggu hajuni. Kaji dalam kalang jumpi kipat babarok kan kesini. Dalam kaji kedua ini gue. Kamtane ya itu dilong yeng longsan di bawah yang ini kajinya nak ada jom kaji pang kepala ketak sisa ibun belang akan ikan jelas. Dan ini kesan berapa yang kita di Dr. Bezel Amperin Indo di DBI bersupport dengan program. Kalau kita baik itu di Jingerap, di Parlok, mana di bayi pengajuan buat kerja ingin bagi jumlah senyap terkini ke bagi lain. Ke tiket kolom ni nyimde tiket, lumta dari museum berdekat entry fee atau pesni kepada yang sepelong. Kadai lain spot tingkah si nanti baik, but si spot sampo nanti itinerary. Kadang tentang yang approach dari persiapan approach dia. Saki yang ikatu kanun ikaitor di sempien pembangunan juga jelas katu yang Jesse Lengdo i Gracie Rupme i Ram Suchang kami di Brian Genevieve Longlong i Bahun Marwen Arlene Yaunya Pak Naupna kedua different matters iba Josephus Thongni Barke Kweru. Tinggi dah berkecik semua berkharu yaitu Dr. Bezel Amperin Indo pada Menteri Kuat Bakia pada Ru MLA Cungkalan Kerap Konstitusi Bakloi Ban Kersan Lem Ini Habai Dia Berkena Kekam Isunguru yaitu Reverend Father General Sela pada Presbytery Cungka Marbisu
Matpisu berkunjung principal juga Saint Paul's High Secondary School. Bakloi penajibet ini bangin penong yang kena kalumpung kena konsert Hapo School Saint Paul's High Secondary School mini stadium Matpisu. Paling semua guru yai Emily Berkurong jungi iba pion selapa pada Emily jungi berkunjung iba amat paling do Emily jungi mainan pada Chairman dekat state penipu. Berkibal alam yang ketika ketika yang berkesan mengi habis menikam. As of now, this concert is the first initiative of bringing awareness that we exist, that cancer exists, that people need help based on what they are going through. Not just the patient, but the family as well. Because when we look at cancer, we look only at the patient. We only want to give the patient the best care. But what will the family be going through? There is a lot of burden within the family itself too. So we're looking at this concert to be that gateway of getting all our goals and our vision of the foundation to be led on. So from here on out, we are still researching on all the basis of how we are going to function, how about are we going to go about the process of giving the assistance and what would be the best way of providing that assistance to every family in concerning with the patient who is diagnosed with any type of cancer.